خب درود وطن و درود گویم که هموطن. امیدوارم که همکزه خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. انا دوستای عزیزی ما که باشین، زندگی کینو نیست. یعنی در این مسئله کمترک صحبت میخواهیم کنیم. خیلی که ما گفتم که با نزدیکی من программа ҳои ходими халқа барои шумо пешниҳод мекунам ва чӣ мехоҳа ва чӣ кор кардан дар кор аст. бибинед дӯстои азиз, амира камтар бибинед дӯстои азизам, ҳаёт ёки оппозитсия ёки суханҳо ё гуфтугӯҳо барои мардуми мо мисли як кинои Санта Барбара шидаги аст, сериал. Агар набинан ховошон намебара. Аммо аз гуфтани мо барои шумо и аллагӯӣ нест, ё ки бигем ки як кино нест, ки мо ҳар рӯз биброем барои шумо ячи бигем, ячи гуфтан бигирем, ҳамаи муомаларо танқид кардан бигирем, ира танқид кардан гирем, дигариша танқид кардан гирем. яъне ин нест. мо ҳамон чизеро мебинем ки камбудӣ ҳаст ва дар ҳамон камбудӣ бигем то қадри имкон чикор мекунем, суҳбат мекунем. ва аксар менависанд ки Астанаев чӣ ба имрӯз барнома накардӣ, Астанаев имрӯз гап намезанӣ, Астанаев имрӯз кай мебурӯӣ, Астанаев имрӯз соат чанд? Бародарои азиз, кинои Санта Барбара нест. ман ҳар рӯз биромада ҳар чӣ гуфтан гирам лиш ба ҳамун шумо гӯш кунед. мақсад аз гап задани ма ки шумо баъд аз ӯ бояд бифаҳмед камбудиро, баъд аз ӯ савол кунед аз раҳбаронтон. не ки гӯш кардӣ, гуфт бидаст дами хеле бидаст, тамом бо рафта пай зиндагӣ шида. барои мо ҳар чизе ки ман мегӯм ин барои бигем ки фаҳмидани шумо ҳаст. баъд аз фаҳмидан савол кардан аз соҳиботон аст, яъне аз раҳбаротон. бояд шумо ира савол кунед. мисол қувваи барқ мо гуфтем ки $100 миллион да то имрӯз фурӯхтааст, хабаро биромад. шумо бояд савол кунед, куҷо шиди пул, куҷо рафта истодааст, чаро ман марди корам, чаро ту $100 миллион кор кардистӣ. ин Тоҷикистон яъне ки ай мардум ҳаст, аз ту нест. танҳо ки ту бигири $100 миллион байни авлодот тақсим кунӣ, якчанд $1 миллион дигаша барои қасобот битиву то ки моро бикиша. мақсад аз барнома огоҳ кардани шумо аз камбудиҳо ё ки он чизҳое ки беҳбудӣ мешавад. аз ин беш дигар нест. пас боқӣ қазоват дар дасти шумо мемона. ҳамватанои азиз, ӯ яки нест ки кинои мисли ки як кинои сериал буд, Мария Лопес, свет мемурд, одамо девона мешиданд. бояд ҳамуро саҳар қатъи ай хов мондагӣ говҳайкунӣ мерафтанд, саҳар қатъи киноро медод, говоро дар ними раҳ партофта хонаҳои дигар касода дуромада кино медиданд. кинои Мария Лопес ин нест. ин кинои Мария Лопес нест. мо камбудӣ аз ҳаёти шумо гуфта истодем ва шумо бояд ӯро аз раҳбаронтон талаб кунем, пурсон кунед. яъне мо шуморо огоҳ мекунем, халос. мо 100 бор мегӯем ки Эмомалӣ Раҳмон инсони сиёсатмадор нест. яъне экономика ин чизҳоро намефаҳма Эмомалӣ Раҳмон. бибинед, дар вақти СССР, яъне ки Союзда, як пачкаи гугирд аз 2 копек зиёд омода мешид, дар 1 копек мефурӯхтанд. оддитарин чиз. барои чӣ ки як чиз аз 2 копек зиёд омода мешавад, яъне расходаш 2 копек, 2.5, қариб 3 копек мешавад ва ӯро да 1 копек мефурӯшанд. яъне чӣ ба зиён кор мекунанд? барои он ки ин чиз аввалин чизи муҳими мардум буд. ина арзон мекарданд, аз налоги арақ пакриват мекарданд. мо мегӯем 100 бор, инсоно, Эмомалӣ Раҳмон сиёсатмадор нест, намефаҳма экономикаро. шахсан бояд аввалин ниёзи мардум, яъне ки сахттарин контролда бояд беста.
جاش بیاید از او نالوگ نگی. یعنی چیز است اولین نیازی مردم آرد نان برای مردم نیاز اولین است. یعنی تمام کوشش کرده آرد درآوردن به نرخی گوییم که زیان باشه اگر کو داش زیان بره یعنی مینوس بره فایده نبین نو پریتم درآوردن آرد نیاز اولی. روغن این نیاز اولی مردم است. کارتوشکا پیاز سبزی مایلی گوشت هم میمونیم یک طرف. یعنی این چیزها خوراکه عادی ترین اوقات میشود در بالای دسترخوان مردم آماده میشود. نسک، برنج، روغن، کارتوشکا، آرد این چیزها اگر که تر شرایط نمیبرداره که مثال گیریم میبینی که قیمت چیده ایستاده است باید نالوگای رو اتمینیت کنی. از این چیزها نالوگ گرفته نشود. برای چی؟ برای اون که مردم نیاز اولش هست این چیز. نه اینکه گفتی همو گپو لیش بات باید درآمد کنی دیگر مردم پخرینت باشه. اگر که انسانی با عقل می بود انسانی که کلمه داشت یعنی حداقل آرد روغن شکر یعنی سه چیزی که از خارج می آید همین را زیر کنترل دولت دا می گرفت. حداقل از این چیزا نالوگ نمی گرفت. می گفت که در کار نیست نالوگ این چیز یعنی باید این برای نیاز مردم نه گفتی همون گپو 300-400 سومون شوه یک قابچه آرد. میگم که بعضا کشورها مثال گیریم در عین حال یا که بگیم زمانهایی میشوه وقتی میشوه حاضر هم گیریم نمی حاضر نفتی که یعنی بنزین گاز سوزشواری که آمده ایستاده است در کشورهای اروپایی واقعا فایده ندیده ایستاده. فایده نمیبینه. برای چی؟ برای اون که باید مردم این چیز اول است برای مردم. ترانسپورت بگیم گاز خونش و غیره گرمی دادن خونش دیگر چیز اینا نیازی که مردم داره. نه همه وقت باید درآمد کنی از مردم. ساعتش میشوه وقتش میشوه مردم دارو میشوه گفتی همون گپو دارنده میشوه تو در اون حالت میتونی که از این درآمد کنی. نه همه بیزنسمن ای خیتوی بار آورد او بیزنسمن فایده میکنه. نه همه بیزنسمن ای اروپا ماشین برد او فایده میکنه از اون ماشین. نه زمان میشوه فایده میکنی زمان میشوه ضرر میبینی و زمان میشوه پروستا نه فایده نه ضرر میبینی. و حکومت هم دولتداری هم اگر که این انسان از دنگره نمی بود یا که از دنگره هم می بود یک کم ترک عقل سالم می داشت فقط در وقی خوشه انگور و در وقی خوشه بودرینگ پمیدور بگیم که از انار آورده برای او را کلانترین انار حجم ساخته از آهن او را انار قطی پر کرده در پیش و در دست ده انار خپیده سلفی نمی کرد. فکر میکرد که من صاحب این دولت هستم من رهبر این دولت هستم من باید این مردم کنترل کنم نگاه کنم. نه اینکه کاری ما سلفی کردن است نه اینکه کاری ما انار قپیده ایستادن پذیرفت کردن در پیش کامera این خیلی بیستم یا خیلی بیستم ما گپ زدم بگیرم تو صورت گرفتم بگی بعد صورت را امنیت با بیاید او را هم ماشه نگاه کنه خشروترین صورتی او را از او درون جدا کنن بعد بگیرن او را در اینترنت ها مونن که سری پری از این دولت گفتن. نه در پیش پوتین از خربزه و از تربز از کدو و از پیاز و پمیدور قولین کردن. این نیست وظیفه رهبر. وظیفه رهبر کنترل کردن دانستن خانواده او کشور است نه سلفی کردن. من این کمبودی را برای شما میگم هموطنان عزیز این کمبودی است. رهبر نباید سلفی کنه بگرده. رهبر نباید برای خچ انار کلان یا قولینگ از بگیم که خربزه و تربز کنه. این وظیفه رهبر نیست. شما یک انسانی را که رهبر میگین واقعا هم این انسان پروگرام نداره و نه عقل او نمیگیره. واقعا عقلش نمیگیره که چی ساختن در کار است.
چی کار کردن در کار است. وظیفه رهبر از دسترخوان شما با خبر بدنش است. نه اینکه شما گفتین که زندگی وزمین است شما را زندان کنه برده. وقتی که تو گفتی که زندگی قین شده است، کار نیست یا که نمیدونم پول نیست یا زندگی نیست، وظیفه رهبر و رهبریت دپوتات دیگر انسان‌ها کارمندا کاردانا را جمع کرده و مصلحت کرده، یعنی بالای دسترخوان تو را پر کردن است. باید تو جلب نکنی، نه اینکه در گرد خودش 300,000 آدم جمع کرده 200,000 ماشین دیگر خطی بگیم که روزی دراز دنبه جنبونده این طرف و اون طرف بروه و فقط سلفی کنه و در اینترنت بنویسنه، در تلویزیون اساسگذار صلح وحدت لنته بریده، یک کار کرده دیگر کار کرد. نه، این چیز نیست. وظیفه پدر در خانه چی است؟ وظیفه پدر و مادر، پدر پرزیدنت است، مادر دپوتات است. میدونه نمیره؟ اگر پدر پرزیدنت باشد، در اویله بگیریم، مادر دپوتات است. وظیفه دپوتات آگاه شدن و بگیم که در پدر گفتن. یعنی مادر چی میگه برای پدر؟ آرد تمام شده ایستاده است، روغن کم مونده است، بچه تا پتینکش دریدگی است، بچه در زمستان کورتکه نداره و غیر کارها. وظیفه پدر ایورا دریافت کرده، یعنی که خانه را تامین کردن است. یعنی که اگر پدر پرزیدنت باشه، این دپوتات مادر است. باید آگاه باشه از خاندان هر یک تای شما، برای که او نماینده شما هست. یعنی کمبودی شما را گفتن و پرزیدنت خطی اینو شیشته حل کردن است. امروز میگن آرد 400 سومون شد، امام علی میگه 2 ساله ذخیره کنه. امروز میگن روغن لیتری روغن در 40 سومون خیس رفت، امام علی میگه 2 ساله ذخیره کنین که ای سال دیگه گشنگی میویه. представить کردیسته؟ مثل همونه که در یک خاندان مادر میگه که خروکه تمام شده از آرد کم مونده است، میگه گودکا در نورماکا آرد نیست ولی نورماکا، یعنی که سحر قطعی قدری نام بوده، ابد دای قدری نام بوده، بگه دای قدری خیلی در پیششون نریست که بخرن همه چقدر تو سرکنیشون نخره، همین نمرن ایگیش نگیره به خبستش میشوه. یعنی همین حادثه شده است از تاجیکستان. حادثه تاجیکستان همین است. و پدر بعد مایخانه رفته فقط مای زده قطعی جروش کرته بازی کرده، فکر نیست که برای آرد بیاره، برای کار کنه، برای دیگر کار کنه. نه، این چیز نیست. فقط میروه یک استکان وینو را میزنه، یک خونه یگان کس میروه چای میخوره، گفتی همو گپا بعد میاد خونه ده گودکا در خونه نورما قطعی خورده استن. واسه ما همو احوالیم، همو اویله، نمی اویله که اپیزود کردم دادم شما ده، ما همو اویله. پدر میلاد میگه روزی درست سلفی میکنه. یک روزم نیکی بیست نالوگ آرد بگیریم پرتوین تمام. درآمدی تماجنی نمیته آرد محکم برای مردم ارزان شوه. نرخ کنترل کنین. از قزاقستان چندی میگیرن آرد کنترل کنین. قزاقستان در قبچه آرد با پول تاجیکی 150 سومون میشوه. تو درآمدش چند میشوه تاجیکستان ده؟ 170 سومون 180 سومون قبچه آرد. نالوگ شنا گیرن مون 20 سومون بیزنسمن فایده شکنه درآمد چبینه، برای که هم راست خود دوره راو بیا و دیگر آرد 200 سومون زیاد نشوه. کنترل کنین ای 200 سومون زیاد نشوه. ما نالوگ نمیگیریم ایور. روغن چند است؟ فلان پول. از کجا میوی؟ از فلان دولت. راهش چند میشوه؟ بیزنس میو. کنترل کنین. نالوگ نگیرین ای روغن نرخش درآمدش باید بیزنسمن 1% یا 2% درآمد داشته باشه. از این همی بالا باید نروه نرخ. تمام. شما نالوگ نگیرین. ای دو چیزی لازمه مردم که روغن آرد است نالوگ نگیرین. امام علی چیکار میکنه روزی درست؟ نالوگای داماداش آزاد میکنه. فیرمای داماداش، زوادای داماداش از خش تباراش آزاد میکنه. روزی درست
вазифаи Эмомалӣ Раҳмон озод кардани фарзанди духтарош аз гумруку аз налогу аз ва ғайра корҳо. Фақат домоду духтар озод мекунад ки ӯ пул натан бо қонун хати имзо карда ки шумо пул натен налогда, шумо гумрук наспорен. мардум хай я бало мекунанд. Самое главное, шумо пул кор кунед, миллионершен, миллиардершен шумо, ин мардум ҳеҷ гап надорад. Аммо я бало карда дар 400 сомон қопчаи орд харида мехӯранд. бифурӯшен света, натен мардумда. мо ин камбудиёра шумода мегӯем. ҳамватанои азиз, ватан ин нест, сохтор ин нест, ғамхорӣ ин нест, президент буданам ин нест. вазифаи президент рӯзи дароз фикр кардани хонаводаи ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ. Аз пеш зимистон омад. Як барномаи Эмомалиро пайдо кунен барои ма тайёрӣ ба зимистон дода гирифта боша. ҷамъ карда депутатора. пайғоми президент ба мардум. Депутатош шумо дих кунен, дизди кадан бигирен. Бари домодои ма да бигарден, дигар ҷо да бигарден. имсол хунук мешавад. Тапак кунен. эҳтиёт кунен аловиёра. имсол замистон хунук мешавад. Вот, всё. И аз пайғоми президент ба мардум. пайғоми зимистонаш. Дар соли нав, соли нав муборак. ха имсол камтар қиём буда, ай сол дига соз мешавад. 30 сол мешавад, инами пайғом, инами бигем пайғом ба мардум, инами табрикот ба соли нав, 30 сол мешавад. иваз намекунанд. як хел омадест. ин сол мо зиндагиро қиин гузарондем, ай сол дига соз мешавад. ин сол ганда қиин буд зиндагӣ не ки бо ай сол дига соз мешавад. имсол зиндагиро сахт гузарондем, ай сол дига соз мешавад. 30 сол мешавад, ҳамин аст. мардум ба амед ки мерава Путин қати ёра ғуломишона озодтар мекуна, ай патен ёра мегира, ай 5000 озод мекуна ё ай 4000 моҳона озод мекуна, тамом брен кор кардан бигирен далши. озям Путин буга ки патент наспорен кор кардан бигирен. Тамом барои мардуми мора 300 соли дига беста. Барои чи Эмомалӣ гап зад, патент намегира мо бе патент кор мекунем дар Россия. ин аст проблемаи шумо. медонед амира? проблема дар иҷав даруҷа нест. проблема дар ҳолати мо аз камбудӣ ҳарф мезанем. бояд шумо мардум ва бигем ки без значит Эмомалӣ ё ки ҳукумат дурӯғ гуфта истодааст. мо вазифа дорем. инаиҷа тобистон рӯзе буд шид, тирамо сар шида буд, ҳукуматиё ҷамъ шиданд дар бораи отопительни сезони ин кишвар бигем ки барномарезӣ карданд, гап заданд, ҳисобу китоб карданд, пула ҷидо карданд, ремонтора карданд то хунук шидана. ина мисол гем я ҳафта якним ҳафта я ҳафта зиёд шид, отоплениёра гирён карданд. оли ата гарм аст берн гарм аст. шавда камтар хунук мешавад халос. не ки отоплениёра уже гирён карданд. Эмомалӣ мега ки ҳезм кунен, эконом кунен ҳезмотуна, тапак кунен бештар, то ки ҳамон зимистонда хунук нахӯрен. хитона эҳтиёт кунен да карочи. мо да кордор нашен, не ки хитона эҳтиёт кунен. захиратона ҷамъ кунен я балокада. мо шумо да ягон ответственность надорем. дисолатона ҷамъ кунен я балокада. медонед намира? инаи аст мушкилӣ. инаи мушкилӣ аст. вақте ки мо шумо да гап мезанем, ҳамватанои азизам, мушкилӣ инаи аст. инаи камбудиёра мо дорем. бояд мо талаб кунем. метони кор када, марҳамат кор кад. ҳеҷ катара зиддиятӣ намекунад. наметони кор када, ҷамъ ки дастархонта тамом. чӣ ба ту дар болои сари мардум бестӣ, дуздӣ кунӣ, ғорат кунӣ ва фақат барои мардума тавсия будӣ ки ин сол зимистон хунук мешавад, ай соли дига гишнагӣ мешавад, 2 сола захиратона ҷамъ кунен, тапакора зиёдтар кунен, зимистонда хунук нахӯрен. хеле ҳамин инсон дида истодааст. воқеан гарм шуд дуруни мо камтар оинаро хӯрдам.
دیده ایستادن زمستان خنک شده ایستاده است. پیغام با مردم که حزم جمع کنید. نه اینکه پیغام با دپوتات که نرخ کمر امسال خودی که انگشت تاجیکستان از فلان درم کیلوش زیاد نشه و نرخش کنترل کنید تا که مردم بتونه خریده زورش برسه. مردم فرزنداش بیچاره در روسیه کار کرده ایستادن در خنکی. نه اینکه کیلو خوبچه کمره یا کیلوش فلان پول در بردارن پول کار کنین ازی. اگر یک تدما میبینم میشنوم یه جدا یک نوار میبرویه که کیلوی کمر فلان پول است جواب میتین شما انگشت بکنین تامین کنین در قشلاقا در تمام جاها بریزین برای مردم ارزان ترین فلان نرخ خطی ما فایده نبینیم پوسکای فایده نبینیم برای ما مردم در تپلین نساختیم 30 سال باید ایره ما بکنیم. نه مردم میگه که گو جمع کنین تپک جمع کنین پریستاوید میکنین شما تپک جمع کنین میگه این زمستان ای پیش اومد خنک میشوه امسال میگه همون سانجیدان بسیار خنک میشده است بسیار خنک میشده است امسال برای همون احتیاط کنین احتیاط صرفه کرونا استفاده برای تپکه بعد میبروین لگن برداشته رقص کرده جنابی عالی گفت که امسال خنکی میشوه جنابی عالی میدونه جنابی عالی خبر داد از این چیزو جنابی عالی گفته بعد رقص بازی کرده میبروین. وظیفه دپوتات چی است؟ وظیفه پرزیدنت چی است؟ وظیفه اکونومیست چی است؟ چی هستن ایو؟ چیکار باید کنن؟ نماینده خلقی باید چیکار کنن؟ شما چیکار کرده استید؟ شما باید با پرزیدنت رسونین پرزیدنت باید تصمیم بگیره. در اینجا همه فکر خودش ده. همه در فکر خودشه. هیچ که در فکر یگان کس نیست. فقط رقص باشه سرود باشه رقصیدن باشه و دامادای امام علی از نلاگ آزاد باشه مردم شما خطونیه بالا کنین زندگیتونه ببینین ما شما را زرانی پرجداد میکنیم که این سال خنکی میشه و تفکرتون زیادتر کنین 2 سال دیگه گشنگی میشه و نرخ بالا میره و زرانی 2 ساله اوقاتتون بخرین ما شما را تاکید میکنیم تمام. پس فرقی بین امام علی و بین همون سینوپتیک چی است؟ سینوپتیک هم آگاهی میکنه که بیرون نبروین که باران میشوه. مثال در اینجا دما در تلفنمون سینوپتیکا فقط سبشنی روی کرده میسته. مثال امروز از فلان ساعت تا فلان ساعت باران میشوه. شدت یعنی که باران سخت است یا سست است یا مستمی است یا پستایانی است. می نویسه که مثال گیریم چیزای نیاب قدیمی یعنی زونتیک و غیره چیزها باید خطید بگیری. اگر امکان داشته باشی از همین ساعت با همین ساعت بیرون نبرو که باران سخت میشوه. از همین سینوپتیک خبر دهنده پس امام علی فرقش چی است؟ هر دش هم وظیفه را میکنن. سینوپتیک با امام علی میگه که امسال خنک میشوه امام علی با مردم میگه که امسال خنک میشده است امسال گشنگی میشده است شما جمع کنید حتما جمع کنید. چی فرق داره؟ پس ما نخریم پرزیدنت در کار است در حالت همون چیز هم سینوپتیک هم گفتن میگیره برای ما در تلویزیون در خیلی هم میگه که امسال خنک میشوه امسال سخت میشوه خنک. کنی غمخوری امام علی رحمان کنی. وقتی ما میگیم مردمی عزیز ای مردم شما ما از کمبودی گفتیم طلب کنین ببروین میدون پرسان شوین چی به دامادیت از نلاگ آزاد است چیکار میکنه دامادیت؟ هیچی مالی تاجیکستان بیرون میبره میفروشه برای همون نلاگ آزاد است و او انسانی که برای مردم خوراک میاره او دا نلاگ دوینوی است. خلاص این عادی ترین چیزی است که باید شما را درک کنین. این کنسرت یا که این سیرک 30 سال میشوه در تاجیکستان ایستادگی است. سیرک هم خوب ای دولت میروه نه که سیرک ما که اومد در تاجیکستان دید که جاش سوزه 30 ساله در نامجا سیرک بازی داره روزی دروز برای ما را سیرک بازی داره. بهار میشوه سومنک میکوه سالیوت میزنه نوروزی میکنه رقص میکنن بازی میکنن کیف میکنن. تابستان میشوه کمتر گم میشون آدیخ کنی میرون
бо тирамо сар шидан гирифт бо мегардан район ба район кӯча ба кӯча эмомали раҳмон пайғом мета барои мардума зимистон хунук мешава. эҳтиёт кунед. соли нав да соли наватон муборак боша. як бор дига мега имсол соли вазмин буде ки ай сол дига худо хоҳа иншоалло соз мешава. тамом ҳамиқати бучид гуфти ҳамун гапо бо баҳор аждад мекунем. баҳор кишид боз рақс бозӣ сумалак сада чилдихтаракон бигем ки бо мебирояд кӯчаҳо бо бигирен кӯча ба кӯча иси бигардонен уси бигардонен иси биёрен. сафари эмомали раҳмон ба данғара, сафари эмомали раҳмон ба кангир, сафари эмомали раҳмон ба дарвоз, сафари чӣ кор мекуна сафар карда? нахрин сафари ӯ дар кор аст кида. чӣ кор мекуна сафар карда? ҳеҷ чӣ мерава мулоқот ба мардум. 6 тун ҳамуҷа мардум ки уҷа гап мезана. 4 та чоплус, 4 та дигар камбағал, 4 та буҷетники дигара ки маълиму маълимаю дар ягон колхоз совхоз кор мекардагира миёранд мешнунанш дар уҷа дар пеши ҳар кас дутаи охранай дига ки случайно ягон гапи зиёдӣ дар эмомалӣ гап назад. баъд ҳами чизе ки дар даҳанш омад гуфтан мегира. бояд мардум бо қарсак бизананд ба гуфтаи халос. тамом ҳамин хати барнома сафари эмомалӣ бучид. бармегарда меояд. ягон чиз тағйир дар уҷа намеёбад. одаме ки ту рафтӣ аз камбудиё пурс мардума чӣ камбудӣ аст? чӣ кор кунем? ку депутатотон кор кардестай? раис кор кардестай? вазир кор кардестай? политсия чӣ хел аст? рафтори политсия чӣ аст? дигараш чӣ аст? фалониш чӣ аст? замино чӣ хел аст? об куҷо аст? чӣ кор кардан дар кор дар иҷа? мепурси ай мардум як бор? не а ҳеҷ кай нами дар 30 сол пурсидагӣ нест. мегардаинам хеле гуфти ҳамун гапо чарх зада. чикор медиҳад? чикор медиҳ? ту духтарам кани хез ина донишгоҳда қабул кун. ина қабул кун донишгоҳда. тамом аллоҳу акбар. зади рафт дальше. куя суруд бухон? кани зинда зинда. Асан. Хеле хуб. Кани вазир? Ина қабул кун, ина қабул кун. Ина дар санад қабул кун, санадда. Институти санад қабул кун. хон кани, хон. Якта хон кани. Ва духтарора бировардан рақс кардан. Халос. гашт омад. 30 сол нами сирк дар Тоҷикистон тов мехӯрад. шаҳр ба шаҳр, ноҳия ба ноҳия, вилоят ба вилоят 30 сол тов мехӯрад. 30 сол. ина бояд шумо иваз кунед. шумо норозигӣ кунед. шумо бояд бибироед. шумо гап занед. чӣ ба свети шумо? чӣ ба то имрӯз то 30 сола шумо талаб накарда истодем ки барои чӣ шумо хонатон атаплени надора? кани атаплениё? мардуми суғд, мардуми хатлон, мардуми қирған, мардуми бадахшон. кани як бор шумо майдон биромаден дар зимистон ки хонаҳо хунук аст. яктатон сиёмка када хонатона температурара градусника монда, температураи дуруни хонатона зимистонда сиёмка када партофтен дар ютуб ки эй инсон, эмомали раҳмон инаи атаплени паданалат кор накадестай. 30 сол мешава нангнисена. градуси хонара бибин температураи дуруна. мо инаи гудакҳо қати инами градусда инамиҷа хов кадестем. карден ягон тут? ҳеҷ кадомид намекунед. ягон тут намекунед. марҳамат. зимистонда мекунед. бирен градусник бихарен биёрен, дар хонатон монен, саҳар қати, шав қати, абед қати снимат кунед. атаплени нест, дуруни температураи хонат чанд аст? свет нест. чанд аст температураи хонат? кӯдакҳои майдаи ту дар кадом температураи хона хов аст дар уҷа ва зиндагӣ карда истодан? мембирен гап задана ба кала намегирен. ҷома қати дар дуруни хона мешинене. товба кам худо. ҷома, куртка қати, шапка қати, шапката намебирои дар дуруни хона ки ях мекунӣ случайно. не ки хомӯш гап наза. гап наза мебаранд судуд мекунанд. гап наза мебаранд мекушанад. охи вазифаи ӯ аст ки ира бояд кунад. ин вазифаи ӯ аст, бояд ира ҳал кунад. дар ин 30 сол бояд аз мушкилӣ, аз вағайра корҳои мардум огоҳ будан. ин вазифаи ӯ аст ва ҳал кардан ки ӯ аз мо дида доступ дар дигар давлатҳо дорад. гапи ӯ ҳамчун як ҳукумат, бигем раҳбари ҳукумат қабул мешавад.
кард ягон чӣ ҳеҷ кор кардагӣ нест, ҳеҷ кор кардагӣ нест. ва гирифтани орд бояд ба урвини ҳукумат бояд ба Қазоқистон договор карда шавад ки мода солона нам қадар орд дар кор аст. шумо налог додестед, медицинатон 0%, 0% ҳама пула ки мерай фақат пулабте медицина корот буд мешава, пулнате ҳеҷ корот буд намешава. як тат гуфтен даъво карден то койкотона платни аст. койкае ки хов мерен платни. худо раҳмати якай меним охирон касал шид, койкае ки хов кардаги койкаш да бигем ки 500 сомон ма платит кардам. 500 сомон барои койкаш, барои хов кардан дар балинза 500 сомон. кадомит даъво карден аз ин чиз? кадомит гуфтен ки ҳамин хела системаи мо ҳадди ақал хов бепул бояд боша дар дорни балинза. ин камбудӣ дар шумо аст. мо барои шумо кинои Санта Барбара нақл накардестем. мо барои шумо намегем барои ки шумо просто гӯш кинед барем баъд хов равен далши кайф карда чучуалла кинед. не, мо мегем ки шумо дар болои гуфтаи мо фикр кинед ки оё ҳамин дарст гуфта истодааст ё иштибоҳ гуфта истодааст. шумо дар ин бора фикр кинед. баъд дар ҳолат мешавад Тоҷикистон олам гулистон. медонед агар ки то шумо фикр накунед фақат дар болои бигем тахта хов рафтагӣ дар даруни вагон дар Россия ё ки дар квартира хов рафтагӣ фақат бигем ки ҳозир гап мезанам ва гӯш мекунам ба гапи ман Эмомалӣ ба номус меояв мепартоя мерава. не, Эмомалӣ намепартоя. Эмомалӣ да ҳаёт намепартоя намерава. Эмомалӣ мехоҳад бачаша мона болои сарита бо ин ҳамин консерт бо ин ҳамин сирк давом бита. халос. ولی او روز در بورای ترکمنستان چی شموندم در فیسبوک پرتوفتم گفتم که شما در اینجا چی میبینین گفتم و کسی هم در اونجا ننوشت که چی دید. یعنی учебник زننده استوده است فرزند فرزندش پرزیدنت شدگی. شما چی میبینین؟ بگم کسی هم چیزی ننوشت در اونجا چی دید و هیچ که اهمیت هم نداد چی دید. این پیغام با یتیم سغرا بسوی بود دیگر اونا پیرخرایی که گرد امامعلی ده بودن او همودن اشاره بود. برای چی؟ یگان گرد آتش بودگی پیر انسان ها در учебник دیده نشد. همه را کو ملادیوش کردگی است. یعنی کمانده نوی خودش است. گنرالی نو، پالکونیکی نو، سرفرمانده نو، گفتیم گپ همش کو ملادویان. یعنی او уже گرد وانای آتش پنسیا رفتن. تمام الله اکبر. او هم تا دیگر یگانجا برآمدن ده حق ندارن ای دولت پاجیزن در نام جمعشینن پکایی هست نمیدونم عاقبت چون چی میشه. اگر خو یگان سوم شما تا بخرن اونجا دیگر زندگی میکنن. یعنی ای است که آینده فردا یتیم سغرا بسوی و غیره انسانایی که در گرد امامعلی هستن اونم چپ کردن اونا را تماشا کنین. یک بار یک آدم گردی آتش بدگی پیر مینیستر زن مینیستر را پیدا کنین بیارین نشان بدین که این هدا برش استودگی یگان آدمی پیر نیست همه را ولید کردگی که کماندای پچکای خود در آوردگی است. آینده هم شما اینمین پروستا تک میارین با رستم میتین بعد ختم پنسیا میرین همه باقی هموطنان عزیز خدا نگهبانتون باشه. این بود تمام کمبودی یا که تمام بهبودی که هست گفتم. من گفته ایستادم خادم خلق آینده برنامه های وطن سازی داره. آینده برنامه های وطن سازی داره. میدونید نمیده تا خانه است یک تا خانه زیبا و بگیم که دراش هم خشرو درنوش هم قولین همش است و یک تا خانه که دراش غلطیدگی تیرزوش دیواروش چکتروش ریختگی کریشاش پچق شدگی. کدام خانه دا شما زندگی کنین رنگ آدم زندگی میکنین یا که کوچه برای شرم نداشته خیلی که راه میگردین کدامیش ده خانه چپشیدگی ده یا که خانه که زیبا است. خانه زیبا یعنی برنامه آینده خادم خلق ما است. تاجیکستان زیبا باشه ما فخر میکنیم نه اینکه تاجیکستان قشاق باشه کم بغل باشه و بعد ما فقط رقص کنیم انار قطی سلفی کنیم. نه برنامه آینده خادم خلق ساختن تاجیکستان است. کنکرت نه کنترل گرفتنی اولین نیازایی که برای مردم داره ایار همشه از نالوگ آزاد میکنه. همشه از گمرک از نالوگ یعنی که داخل میشه فقط پد کنترل
هر انسان هم از پیش خودش کردن نمیتونه. گفتیم گفتم همه یا فیرما میشوه کنترل دا میشوه که بگیره بیا فردا شما را فن نکنه. بیزنسمن درآمدش باید بینه، نه که میارش قطعی، نه اینکه از فرصت استفاده برده فردا قبچه ورده 400 500 سم کنه و اویلی که مردم 1,500 سومون باشه، یعنی که یه ماه کارت 3 قبچه ورد شوه، روغن 40 سومون شوه. گفتیم گفتم یه ماه کارت بگیم که 20 لیتر روغن شوه. نه اینطوری نیست. یعنی نیازی اول کنترل سخته. بله بعضی چیزها راستش است، بعضی چیزها راستش است، او را налог شکو کنکرت نمیبرداری، کنکرت نه ماکسیمم уровень میکنی که از налоги ای налоги نیازی اوله را رو پوش کنی. برای چی؟ برای که کمی که پولی زیادی داره، زیاد درآمد داره، برای چه راستش کدام میگیره؟ میته فلان پولا راستش میکنه. کم بغل در راستش در کار نیست، آدم میانه در راستش در کار نیست. آدم میانه زندگی آرد، روغن، شکر، گوشت و غیره و چارواداری را اولین درجه موندن است. اولین درجه که کدام چاروا میکنه کنکرت نه دولت پادشکا میکنه تو که گوشت، روغن، بگیم که شیر، قطیق، قایماق چیزای مالوچنی، یعنی که گاو گوسفند کردن، نه اینکه دولت از او پول بگیره بلکه از налог پول جدا کرده میشه برای خوراک چارواهاش و غیره چیزهاش آماده کرده میشه تا که گوشت برای مردم تاجیکستان ارزان باشه. شیر молочный продукт експорт да بعد مرحمت دیگه دولت برای قیمت فروشین کار کنه، پول کار کنه. یعنی اولین درجه نیاز اولای مردم همینقدر کنترل دا میگیریم که شغله و شک праваку пожизненно заключение میشوه، کدامی که نیاز اولای مردم دا لذت میکنه. یعنی این چیزا اولین موندنی، یعنی اولین درجه موندنی برنامه خودی خلق است. میدونی نمیدونی؟ و شما اگر برین در دخترکای گفتی همون گپو سینه نشان میده، کون نشان میده، شب درست تیک توک دا بشینین یک دخترک افیر میکنه. من میدرم دا بسیار افیرها دا میدرم تماشا میکنم. Таджико Саркадистан, привет, я из Таджикистана, привет, 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 девушка, познакомься, я бор хита нигоҳ када подростка, я бор хита қаду қоматта нигоҳ кад, я бор шароити ватанта нигоҳ кад, зиндагита бин, зимистон свет надори, отопление надори, гӯшта дар телевизор мебини, агар ҳамроҳам света над духтаро зану кӯча руфта истодан дар хонаи кас дар чикардестан духтари дигар да привет гуфтан и барои номуситра бояд шарм боша. ябонтон боша фикр назартона ку зери комем нависед чем айбтари ҷо рафта подписат карданда нетари ҷода ҷамъшен ки ин барои сохтани ояндаи барои намо занат, фарзандат, духтарат, бачат, набират, зиндагии ӯо то ки рафта мардикор шида имрӯз дида истодаги ҳолати модаро омада агар нигоҳ кунӣ имрӯз нами ҳоли нами модаро дар сари духтари ту наёя назана. И қувва ҳаррӯза нест ки ту амр да Москва стройка бизанӣ ё ки як кор кунӣ ё бизнесмен бошиву зиндагита барӣ. Не, рӯзе қувват тура тарк мекунад. баъд аз ӯ самостоятельный баъд меравану нав кучода кор мекунад. инаи ҷара сахт биқаб то ки оянда духтари ту рафтао навҷа баъд аз зиндагиш вазмин шидан хонаи урус нарова. саломат бошед. фикр назар аз зери комент бинависен. имрӯз комент нависам пулни рӯз остановкаро ҷиқидан дигар комент нест бинависанд. хонатон обод боша ҳамватанои азизам. тоҷикистона мо ӯ ту месозем, дигар каси дигар намесозад. бо ходими халқ бошем, биҷиқем подписка, лайк, трлайк, ҷирлайк, любойша гуфти ҳамун гапо биҷиқенеш. танка задагӣ бори подпискара биҷиқем бирен. иншолло ватана мо месозем. ман намегӯм шуморо биренем умалира диктатор бигем ва ғайра кор кунем. ҳақиқатона талаб кунем, просто ҳақиқатона бигинем. намо зимистонда температураи хонатона бигирен 1 миллион дона съёмка кунем, партоем дар интернето
рӯз фалон рӯз аст 2022 сол фалон шав аст свет нест ина температураи хона ина як отопление мо умуман 30 солиси кор кардагӣ нест ова дидагӣ нест отоплениеро брида бурда дар чиё фурӯхтагӣ бигирен ёра сёмка кунен партоен на ин ки эмомалӣ фақат дар пеши ӯ ҳаққи сёмка кардан дар пеши анору ангуру тарбузу харбуза дорад шумо ҳам зиндагитона сёмка кунен партоен ин ҷиноят нест пӯст эмомалӣ бибина чанқа бугум ту ҳамватанои азиз чанқа бугум ку кам аст яке аз гуфтанои ман мақсади ман ки шумо номусла бидроед яъне шумо талаб кунед ҳақтона ман ҳаққи шуморо мегӯм ки поймол шуда истодааст зиндаву сарбаланд бошед ҳамватанои азиз